Agadika Janmir Yai Go Yublay Bagila Yaga Banyawan Shigadi ka Bible study Kabalong Ru Kajingalap Nagabalang Sisirsi Kabagi Julong Malakasni Thodi Ngay kalong kajingal ku ng tagibagay Kabalang Pat Ibibaro Ibaben Chashkor Gagtin Kajong Blay Jingal ku Kajong Blay Kalong Lang Yigi Baro Kung kabalang Ay Go Yublay Bangila Panyapoy Hino Kalong Kabakaraan Gospel Markas Bahay Gani Kajanbir Kinepet Kalong Kabakaraan Gospel Marcos Kadakot Kabakat Prang Hadu Kadakot Kabak Arpunyo Katagadi Kabala Puli Do Shikri Do Pray Hagabon Ba La Stang Yigini Kijik Shikri Hagadi Ka Janmiyat Kabamenta Shua Mangine Pet Yigini Dakot Ngakwa Mapendamau Yupi Kabakit Story Siapang Kawai Gabriel Kabakarteng Kakoli ten boom. Hai kepada buat kata ke confidence ke jongka, ya kata ke eternal life, kata ke jengkem bab jekot. Long ke history bahaka mabak ke baar, kakori rekat pada para jongka ke besti. Kira sakset pendi, hakawe ke jaka ke berketeng ke Ravensbrück. Hakata ke concentration camp joki Nazi namarba kirap yaki Jew banburi yaki nakti joki Nazi hakan duga po long history baga besti kalayap no apo kata ka concentration camp bachwa bagan yap ka ongi di kinti there's no pit so deep that God's love is not deeper still. Amdan katliu kabajliu kanu kabaga jingit play kampoy syata. Kabamun wala pren kita ki suffering di bakhra. Kajingit jango play kala banpoy syata. Richard deeper. Katanga ni ka besti ka But there's no pit so deep that God's love is not deeper still. Aga besti kalau face ke jenyap daga jingsuk nama bakatip baka jenyap kapde ka khaddu ya ubange kangeng ha kapade baka jingmipat kangeng ya ka jingim kabansawan bat kakori kepada im hadi katu kene por ka testify ka pla baka ni ka jinggermen ya ka jingim halandat ka jenyap dei kata kaba sustain kaba bat ye ka lengba kita ki suffering ki jing jaja ki jing kodet bat kita ki jing snyosi haga ni ka protect ki jing haga ni ka protect balik ni ka benta haga de khat kaba khat pra adu ka de khat kaba arnyo ini bang niu jisu u encounter ya ki kinhun group of people kibalen yaga jingmipan namar bakim snyotu yaga ktinga jong lay but namar bakim snyotu de kimtip yaga bor ka jong lay ba jisu penbeg hangi igini group of people daga bakadau saga bor ka jong lay baka jutang ka jong lay baru Abraham baru Isaac baru Jacob baru penkon yang dapat kebahan nyo umlong ublay kibayam Andre ublay kibayim namar kata kibakala shikat day ong ujisu ke subject ada di kejami kadai he is not God of the dead ublay jong kibayam Andre ublay jong kibayim kadai ka subject kabang inyepet hagani ke janmir kabang menta kadal ke cingong ke bawang kumni lada pikwa ban kering yau patpa ubun hikai yaki yaka end times lagi sngi kiba khaddu
Macam senam nung bakla, seorang kita mau kekenhun. Kabalik cerung baca neng bantak postar. Ya kaman hikai, iki end times. Nama ke end times ke jongki, kadai ke heretical view, kadai ke jengkai ke bakla. Tanggi batiap jaga Bible, kin senyum tu, ya kata nama bakinget, jaga doctrines of annihilation. Ngamtip larapi aware na em yang kena benta ki syupor lagi benai banikai yang ke doctrine ke joki, which is the false view kena ke jingkai ke babagla. Ino hamtai kata ni kata kena ke ba ngatip mencem snap. Ni para mangai jonga ha kena ke janmit. Kaya ke mangai mentip. Bagawai kaniam Haga ni percaya. Kadon ialah kacong kacing sengau tu, pakai jingit. Haga bedai bat kani kabenta. Wala ke jingit ke jungki, wala kacing sengau tu jungki. Keper kawai nak kawai pa. Ngatarai ke jala ke jungki. Uwei pa uwei ubriu. Ungek ya ke jingim. Hadir jaga singnya, wat ubang patlong gerza. Nina gamanda jogi, kini ke isu kamne ke bagian the cup of tea issue. Kamne ka kamka. Kini ke bagian next strongly scamper. Ya ke singim, hadir jaga singnya. But ni kita, ya kata kini singong tu, ya ke future. Ya kita ki por ki makadu ki end times ki ya ki makadu bagadaga bam cukut naga ka bau Jesus Christ ki uhikai siapa ki bar. But interestingly ka ba khapsno pala kalom hagani ka text ka bagide pe ka prano agosao labu ka cikli siapa ka cingem bam cukut dagi brio ki banget ya ka end times so pala da ki banget tangba ki bu jingkeli. Kibu jingkeli. Kita ki reject ya kata kacingim halende hadir jaga cingya. Ki menget jaga cingipan ki geli japang ka cingipan. Balik kini kita kau Jesu u counter ki sadusi yang ni. But ya ka doctrine of annihilation ka jongki. Daga Ukraine ni kintin. Kabagin sepet agak ke jadmit baknya. Ini beda lagi poin. Agak dengan janmit. Ke poin ke bahkan peradu arhulai. Kebening a question meant to trap Jesus. Ke jingli ke batmu benriam yau Jesu. Tadi ke poin kebening ke poin ke bahar arhusau do arhunyau. Jesu korek ya ke jing bakla jang ke jing bangge. Jesus correct the error. Yang kata error of unbelief. Kecik mengai ke dekat kebahan musau. Hadu ke dekat kebahan penyau. Yang ini pergi poin ke penikong. The question meant to trap Jesus. Kejingili bertemu benriam yau Jesus. Nama bagi ia series kejingkai kejongi. Pinamlat kawai kejingkai. Kena series of critics niom. Ka series of rival. Kita ki series yang ki bapak kritik siau Jesu. Kita ki rival, ki opponent jauh Jesu. Kita ki nongsyun jauh Jesu. Kas dak lupa nadu kanong gabakat way kadekat kabaan penyo. But nadu kadekat kabaan penyo kanong gabakat way. Hadu kanong gabakat ar kadekat gabakat ar. Ni ini kau ni ya ka fast short. Kabag kini ki Runiam, ki chief priest, ki nongko, bagi elder, ki persyang kumno, balihan kamayaw Jesus Christ. But mencam niyo, nilepek kanong kabakan akang layo kanyo, ka second wave, jong inong syun, jong Jesus Christ. Ki Pharisee, bagi nongbuot jong no, jong Herod, ki Herodians. Ki wan niya kaman, buo jing kili kaman ibat, syanongin siutaks. Kalau Jesu ru upah iki siin daga jingram abang jumpa abang penuh
Kabaw sa Kaisar ay sa Kaisar. Kabaw suklay ay suklay. Balik ini kabanta sa kaway ka kanon, Kisadusi. Kani ka third wave, Kisadusi kilawan naka-question, kajingili, banriyam yaw Jisu. Balik ini kajingili, kiladapan yer sama bun si di Farisi. Nabagi Farisi kingit badon kajingim halandat jong kajingya. Bagi atak bun si di Farisi lesing bun si Farisi girem bet. Lebenta kila persyang yaw Jesus Christ. Ho ban kem yu, ban riam yu, ban wadau yu, kila ban ra ya gini kajingili. Jika menikah panai bagi bu bagi kajingili ban riam yu Jesus. Jika menikah ban penolong dia kasih resurrection kajingili pan, kau kata kajak doktrin kebelang unreasonable. Dengan nak bagi bu bagi kajingili. Kaba, balik di ban riam yu Jesus dengan kajingili. Ban pencak pulau, ada ban diskredit. Yang Jisu hakmat cemupat ba. Nang apa yang benar, Jisu ulai kai buat mensi dan kejadian bagai hima kan cemulai. Wajah ialah dia uang Malaysia ni saya percaya uangan saya sedap ban on sabipan. Jika lagi buat ban diskredit dan pencak pulau, ya kan ministry jauh Jisu Christ. Kenapa? Ada orang berjumpa yang sampai telot dia kata ke-influence jauh Jisu ya kupat bang. Kita ni apa? Kebalai kan kedahan dan kejingli kalau bang. Ibu yang Jisu kat delima kata serah. Bah, undang apa yang kat delima kata serah. Balau Jisu bang. Kani Gabriel. Kani tak jauh away Gabriel. Kalau unfair nak kalian kau Jisu namar bang. Kani Gabriel, kalau enggak cingkeli kesuki kadang nyamot kilok ke jaka kabak ini sok way yang no ada way yang no ada way yang no ada way yang no. Kalau Jisu ang kani Gabriel kani tamu tamu way beri kalau unfair nak kalian jauh Jisu kabak kini way buat kita tengah kesuka. Baru ang kani Gabriel kani tengah jok orang nyamot. Sadusi kita tahu yang Jisu kita oh kabak yang kita kalau immoral. Jadi bagi bu kenang gigi cingkeli kamu no. Kenang bu anak ton kecuba kabala berjuba ke cingkeli kecuki ban disprove ya ke cingkipan ya ke cingkim hadirin juga cingkam. Bagi besar kadang hamnet juga di ke cingkeli kalau ban challenge ya ke ikhtiar jauh Jisu kau unahikan. Kenang bagi ban diskredit pada orang baca jika jauh Jisu kalau inconsistent. Kami ya day, kami ya kakum katin kacapum leh. Lagi ni baik, lagi ni saya berpengaruh. Kaya kita baca, ya kisah dusi. Ya kita baik kita kaba kanfra kalong, kaba kada. Anda kumta kisah dusi. Kilawan ho, ibaong bamdon kecingkipan. Kata ni baka bakal kaong, ibaong bamdon kecingkipan. Who did not believe in the resurrection. Bangit hagabeday bat kecingkipan. Siapa bahaya nga? Day tanghang ni bahaya kerteng Sadusi. Lako ang gospel yung Marcos. The only place habano kaway ka gospel yung Marcos bagi Sadusi ibaw hanga di kabenta. Kapag kong Sadusi kilawan mo, bagaimana iba kecingkeli, kaya Sadusi na iya gading start yung population iya iba diwa, kaya Sadusi. Hindi nga nakikindir ka information, bagaimana iba kini Sadusi yang paling jompi. Sadusi kini yung padiang tang kahukum yung Moses. Tayo isang kali kibuk aga Bible, kaya siya kawanto yung Bible kaya kapag ipadiang tang na do Genesis. Hadu Deuteronomy. Kita lagi Sadusi. Yang bagi 5 book jo Moses. Kita kata authority ya ke cingit ke jongki. Kita doa doktrin. Kemudian nasabang lagi 5 books. Kemudian defend lagi 5 books. Ki Sadusi
kikintat mado. Kikintat mado. Bahkan kajunang ka masamay do. Hakikam ni apostle. Kanyang kabaatulan. Kadekat ka pula. Ka Bible ka ongkom ni. Kang ni apostle na pulay. Kadekat ka pula. Namakisado si Kiyong. Bawamdan ka sikipan. Lemni ki angel. Lemni ki mensin. Hindi ki parisi. Ki apply ki baraan. Kasi ki begini. Kisado si Kiyong ka sikipan. Yun know. Jika sikit halnya juga senyap, hati juga senyap, jika jika si bisa kamu kandung, jika jangan kita menjisor. Katakan kalau begini ya bah, ipuli dengan ketian kan jauh mulai. Bagi kita salusi, kita giling dong. Bagi kita beruspa, nak kita beruspa tambah gitu gitu. Kita bila ni, bagi kita religious aristocrats. Kemudian kita beruspa. Kita ngiram yang kita dongor, kita longkapkan hukum nakem nong kasaman. Bapak orang kita bernyom orang miyaki. Jangan buat musik ikut poro ya jiwe. Kita gini kisah nusi. Balik ini nong kebakaran. Hak gospel nong bahas bapak kong anda kontak kisah nusi. Kilawan dawu kita doang bangdon gaji mipat. There is no resurrection. Come on. Kilan. That people will be raised. Bagi beliau. On penipan. Na. Kecintam hadir bagi layang. Kata lagi kilan kecoki. That night. That people will be raised from the dead. On penipan iki. Naging bayang hadir bagi layang. Dikumta kecintam kecintam. Sisin bagi beliau di layang. Kamu kalakut ke existence ke jam. Kalakut ke existence ke jam ki. Kadang kita tahu bagi kita yang biblical doctrine of future bodily resurrection. Jadi kita tahu bagi salusi kita yang doctrine John kata ke jengbipan. Nanti yung future bodily resurrection. Bagi nakon kawan kendai aku kalai ka transition ki wanra naman bagi ni ki wanra ka de kili om naman bagi kuapan tip ki jinsa hindi ki kuapan ke design kita bisa lagi point teman but this credit yang jisu ika ministry ka jamu bau nam yo influence sa plan yung patpa kenapa kata ke jikit ki wan pet scam but belum unreasonable kata ka jikipan Iban diskredit tiga-tiga dokter. Ibu yang tiga cingkeli. Baik dah kata bahasa kendai dengan pelanggan polis. Ya. Kono hikai. Umostas pula toh hangi. Isepek no toh umos. Namun GPS kata. Baladau yang do henmen jomu dulu. Odino tengah. Tiba umshim dan kun. Bopana jamu umshim yang tengah jamu. Baru pinti sampai lawan men. Ladan nyawa cipara. Ubah syibati yung layo tengah. Baru layak umsim layo no sambal. Ubah sisin puro la syem ya ka. Uru layak no. Baru umsim layo no sambal. Juru bahan. Sin good. Arwan. Kung taki-taki nyamut kilayo ya ka. Bagi umsim layo no sambal. Kebakan tu nakibaro. Kata kekencai ru. Kalayan no. Akulah. Nama kata. Ha kacipipan. Haba kinyabipan. Kalau kata nga jodoh lagi. Iya salak ba salusi. Salak ba. Oh kita penkre. Ya kali kecingeli. Kita pelut po. Akan kali kecingeli. Nama balik. Kita mentuhin suatu dilema. Ada orang kata kata katong untuk badan kau, oke dong unfair, jadi lupa kita hendak. Ada orang baru nyebut di tengah kita suka, kata oh kemudian sisa kita mau kerja kamu jago, ada orang nyebut di suka. Kata betul kan ni, kau, hai dah apa mulai, hai kerja ni pun kacau nun nak ini, ketika tengah, ketika berikan kau. Nama kita nyebut, kita yo kurim, iya kau.
Sadusi kiong kan kau makan dah. Kau nengkai umur saya satu orang ni. Nang tu kibi saya lagi bentang. Lebih ngah nak kitab Deuteronomy. Namar kibi si nak kibuk iba maki inget. Bagalong ka religious authority yaki. To Deuteronomy kalong ka bakapusan. Just kau bahamu pin snow tu kumno kayan ka Bible. Bapinsan. Bapilang penyerap lang ikiwe. Bapilang penyerap bersatu ikikai babakala. Bang i kumbang kinalong kung ka wildfire was spread akan jalan yung iba kapatay ko ng gawin. Deuteronomy Apusan San Hado Shifel Japan kapapatni sa bahay yung para nanigibis siyang nakakabasan ada kipara Kia Shonglem bagawin na kingon yapno umdan kun katingan yung tao yap kan siyang kurim siya way yung unang way. Uparaw ito nga itong kaulit haka. Siya siyang sa way. Uparaw itong kaun siyang iya ka. Balong ka nga ito ko. Balkan liya iya ka yara kabaday kakam uhin men. Di ayaw ta ya uba kakanin ko. Unyo kakarteng uhin men siya ko. Ubalayap. Bakon pendamno. Bakanon pendamno. Yang karteng siya ko na Israel. Nyo. Tila na. Utaw rin umuan man siyam niya katangawan men jago. Ay, baka tangawan men jago kanlet kiyo. Siya kakardok, siya kitaman basaan bakanong. Uparaw tanga jaga untre banmitmi niya kakatangawan men jago. Ha Israel. Anang pendep iya kabalay, iya kakamuhan men. Anang kutagin na kitaman basaan kinsyong. Kin kasinong jago, kin konti uwat, kin karan hamu. Kadaon ukret scam pagong ngamon ben siyam yaga hali kata katngawan ben jogu katwan ha khmat kita ben basan babakan no yaga juti jogu nakaslakdat jogu bakan bentio khmat jogu bakan itu kanong kum takeng unle yota uriu uban omte yaga yin unmet jogu kum taon khot yaga kerteng jogu ha Israel on khon de kateng jung Israel ka yin jung ta ya ko bla lot no ya ka juti jung ku kay gani ki issue ang ni kay issue ang ni gani mo play haka context ka Israel ula establish ya kata ka provision kala ya ka ban preserve ban bu sana ya ka kerteng bak ikan jingyo kendi jong uriu ubalayam kalam don ukon cenrang uban septi ya ka jingdon jengyam jong kamu lada mga akhlak no upara jonga unmi kujeli na kalian ka jonga unsong kurem ya ka tengah ka jonga kenang ban don unang uer uban yo kendi iya ki jingdon jengyam ya ka kerteng kajongan. Kata ini, ban insurang ni, ban penting kena, bagalongin kajongu kan continue habo kejat peneriuk Israel. Ban ini kenal kan ini, cepat kapan min sembah, you know, yobal. Ketika provision, ketika uplay ulang establish, ban preserve ya kekerteng, ban preserve ya ke inheritance, cukup riu, ubalayak krempun. Uparang syok ya kalau kacaku bagi kun yang agar teng cukup lok ubanim kong kenapa ondon belakang no but continue ya kay ya kerteng kacaku hai but ya kacingdon cingem kacaku kisah tu si kipai nang ni kisah tu si kisyam nang ni kata ngabi ang mau kena kisah tu si kisyam yang ni kay Kisnahi hala ka jong ka jing perkhat ka jumti ban belong ya ka doktrin jong ka jing ipan ka jing kelebi ini kata ini ka jing long duki sadusi ha ka jong numi ka krani ngai ka bentang duki syam nang ni ki misinterpret ka scripture ki bu yang ka jing dili kisnador hala ka jing bot ka jumti but this credit, ya ka doctrine jong ka jingipan. Bagota, kiwan ra ya ka argumen. Hanggang ngam ka bakanan. Kadakhan,
kabakakandai, hanu anulai, ngan puli hulai, nama kata, haga sinipat, habakin ipat, baru nyuut, kalau katengah jodoh lagi, kali kanipat, baru nyuut dari seterang di besok pakai kanipat, katengah jodoh kalau kani kena kecingkeli, tambah tes kredit, ya kan doktrin jawab kecinipat. Nama mulai, haga kau kabakan pernah, kabakong, isadusi kilawan aku kibong, bangdan gay, kecinipat. Lehan ni bang nasa ngipi. Bapile bang sakskor mga katiga jawab play. Bawan lang puli theology. Kajikay ni pulpit ministry mala ka Friday mala ka Sunday ka di kajikay bibitip ikakitin ka jawab play. Lalu pide iba ngay kiba sakskor. Tanda ki allies them. Pilasyon ko kumlo ka Bible kaya kajikay ka jawab ka. Lehan ni bang jisuang padang kiskor snap. Kenang offense say so like all the whole watching pastor. Abang im snap imsan lalu. Bagaimana? Kita buat yang kita argumen. Hari kita kau tak berkandai. Hari kita kau kebahan pula. Kis nak bawa tu. Katanya aja tu. Kan lo. Nak kena kita mesti kau dah ambil kan lo. Nak kita hanya simipan. Habakin mipan. Kan lo katanya aja lo lagi. Nak kita hanya nyamut. Ilayo korem. Ya kan? Kacau tu. Kadi. Gabriel. Kan lo. Kisah sis, ingat je kamu kami, kamu worship run, kawai kami. Haga sini pan, kan sungguh, kami kabriu, kan long, kata kami kabriu, hai nak kebahan pula, kan puli biang, haga sini pan, haga kini pan, kan long, kata sungguh lagi. Kita kamu, orang nyawa kalau kita kaya kita. Kacau kalau nak pergi kami. Ingat jangan dikabona kami, kita poli kami, mono kami, ubay beriu, kabay beriu. Orang ibu yang dengan cendeli. Sesuai yang kacau pun kacau ki. Sesuai yang kacau pun kacau ki. Boleh iwan raksana ini argumen. Kenapa? Kata doktrin juga cinipan, kali doktrin kabak ini. It is unthinkable na kalian kalau kamu melawan perkara. Kalau kamu melawan perkara menyet ya doktrin juga sinipan. Bang peni saya percaya, bahkan ini doktrin bagi beliau juga menyet ada future resurrection. Kita beliau kita kaya dia. Nak ada ibu yang tinggali. Yang pencisu kan ini ada problem. Hak sinipan kacau tu kan dia berikan no. Kacau tu. Kan dia beriu kan no. Satu si minta dikatakan, hangni tayo na pudan tayo. Hangni tayo na lakhem tayo hangni te. Himla ba si isu minta. Biar mencuba. Pada kalian ini satu si kita pun, dan good answer. Kabala mencuba dengan kecil-kecil. Bagaimana? Dia ban discredit dengan ministry ke jom. Betul bagi jika itu justru kalau inconsistent, kami ada kekum ke scripture. Ada apa ketemu yang jisong kumno. Kim dan kambal matay yang sapat na Gibril. Namar nagangatip kay kemudian agak donut jong open. Yaw play waay krin sangi. Ukris play kado. Waay krin sangi. Ukti pala kado katin. Ujuba bigi. Hagan hukom kepada. Ini point kebahan. Jesus correct the error of unbelief. Ini pegang transition. Itu transition step by step. Kenapa kita miss kejikai? Jesus correct the error of unbelief. Uben back ia kata kejing bakla jong kejing bangen. Aku saw hadu avenue. Siapa begini pulih dekat? Apa mau begini kau? Siapa yang? Kenapa Kristin padang dikatakan setelah kasih? Theological error must be confronted. Kita kini kai babakla amnos kasih. Theologically, yang confront yaki. Yang confront quickly the less than but tahap pada pensai kenang bagi beliau kita seluruh. Ya kini kai babakla. Ada kali kawan cukup lain. Kita riak kenang
kasi duway ka siya na. Kadang-kadang kasi persang ka siya kumuri. Ban explain ka sa scripture, ban preach ka sa scripture, ban batay ka sa scripture. Kanang ba? Kini-kitiyaw na ka error. Ibig ka lain. Kin-kinriya. Kinwan siya. Kandenti kabade. Pagkataka na ka mo jisule. Haka na mga pangabusaw. Hadong arpanyo. Hindi exactly yung kaya ka mga theological error. Kitingin kayo mapakalahampan confront back na kadun. Hindi ba ka nakabari? Haka doon, watin. Kailangan siya na bikamili. Kailangan isipin ka na rin. Confront niya ki. Nagkatiyan ka sa mga place. Saan kung jisu ang nakababusaw? Jisu de tulong ang tiyaki. Ang day na markani, babi, bakla, babiptip, ikiting to, lani, yagabor ka sa mumle. Dapat kinmipat na kibayab. Dapat kibabipat, nabahabat kinmipat na kibayab. Kim siyong kurem, lemne, kitsong kurem, yaki. Hindi kilong kong kianel habnen. Hakabalang karangkong, welcome to you are wrong. Bila bakla, kada tingin mo ng Jesu. Pada ng Jesu, undon ha padeng kikristan na kinikisi hagajala kajami. Ada kren komne yung Jesu kinang umde walang unloving. Kinay kerteng yung Jesu prideful. Kinay kerteng yung Jesu arrogant. Ada Jesu undon haka konteks yung kikristan ha kinikisi. Hatau katakan dong ke siya, habang ipersampan iya rap, hatau ipersampan confront, ya kecengkai babak lagi lagi, oh tu basaram, lagi apa kata, oh tu beriwas yang rugle, oh tu diubas mustan, diubas yang rugle, diubas mustan, lagi dong perekonomian, kadai tangkai, katakan cengkai clear bagi para faithful, ya kadai kamu mulai ini bagi pendam bagi kerja kan sudah sen. Pinggan je pergi ke sama pergi ke kamera muka jongi. Bukti semua kontak satu si you are wrong. Pi bakla kata pi bakla. Dan neutral. Wrong right. Bakla kalau neutral. Hai ka jeng syakri. Uang you are wrong. Kamu jisu uang bila bakla. Jisu ke penadur. Kamu macam kifidei. Saya yang bilang kita di bakla itu. Kamu mudah. Menginti namar pengikam burung priyo asman ingin bukli dan lapo siyeng babakala bagum tay uji semua muka ulang direct be jadi chief priest jadi elders jadi scribe jadi pharisee Herodians kami selalu to the point be ulang very direct abu bakrin ya ketiin ka jamulai wong you are wrong bila bakala but hati asli kita bakala. Because you do not know the scripture. Him dead, you can talk about good. That's the first one. Come on, you do not know the power of God. Him dead, you can walk as a woman. Udah ayat ni, apa ni kita? Balik lagi ni kita kalah. You're wrong. Kita bagi tip, nama kisah singong biang tinggal lagi santri kita John Moses. Kita bagi tip by the 5 book of Moses, nampak actually kita ni yang sebab. Okay, kita bagi kayu. Kenapa kita mengasih musibah ke ministry? Kita tu kita cakap macam kita bagi kita adalah kelihatan kita lah mencuba. Kita bagi dosi. Aduh kata, especially ada. Apabila pensai yang kita bakla, kita yang dia. Kilong keblong kisah justice, nggak selagi hamni, begini kita bikin celah, he went back home. Kemudian berpikir dia, kita beri dia singai kumpulan kelah. Hata ketiga jauh play, kamu nyerap yang ini. Kita melangkap lah ya, tangkap play, tangkap play. Kadang pedi bila pedi kita selesai pasal yang tinggi di buku pentas kita selesai pada berkenan kawalan. Mentah dan sibun kecing pang panglah yang musyam. Kecing kalau bang is always gospel to be healed. Kadang mereka muncul play bukan berkiat, maka tapang sidang. Kekuan ke siu juga bukan kelikong.
Kung yung dong pai trong ka. Para sige tayo gini dai mga pwede ka sige ka trong fi ka sige pa ng kamya ha ka sige pla ka trong fi. Ha ka jaga ba unju ba ka sige kali open kalan. Baka sino ka trong mo ta ka sa ko so there's something wrong with that theology. Dai ka lo bre kita reaction mo lang. Banang babaklaro na tipawin gibriyo na ang labon. Wag bakla na kipaw klor billion pisano sa kapansin yung gigit ang bakla natin. So buti ni bay manyak ka sige pero manyak ka sige bakla mat po ito as long as kabiyang ka sige kaya magkailan ka ba kung para bagi bas ka may sige penso. Naman ba kim so to ka Bible nababa kim so to kim misinterpret ka Bible haba kim misinterpret ka Bible iso to bakla ro yung ble. Chutakan habang solo yung Bible, misinterpret yung Bible. Habang misinterpret yung Bible, misinterpret ro yung Uang phim solo yung kastin, phim tiap lagi, ika bor macam mana. Kastan yang kau nak kasi mam solo yung Bible. Habang solo, interpret ka pamon. Habang interpret ka pamon, namanya misrepresent sa yung misunderstand sa yung Katakan dengan problem. So the greatest problem is not simply that someone has a different opinion. Ketika bakrao, kamday tang namar ba, une ka hidan ila ka opinion ka ki. Hindi ketika address the problem. Habay tiga jong lay, la misinterpret ka, kasi so tu ka ki sa pang jong lay ro kanong mo ba. Kanong mo. Anang ijong borobor. Kasi so tu ketika jong lay ka lam siya ka. Jing syakri ka badai. Iyaw na. Kumta, kaway ka wrong doctrine. Kawang na kasi so tu bakla hinaktin ka jong lay. Every wrong doctrine you name it. Kaya naman kasi so tu bakla hinaktin ka jong lay. Ano kalau tu bapa mga pitim bapin pensong mengurem ya ka jingek kristan ka jong di ha ka jing singew. Ha ka jing ma. Kibri menta pinakan memang kim ngai siu kano ngama kita debi dede. Ngasio pun ta debi. Kung ta ka jaya nga. Pandang pensong mengurem ya ka jingek kristan jong pi ha ka jing singew ha ka jing ma. Piyang pan pensong mengurem ya ka jing ma ka jing singew jong pi. Nakastin ka jong mulai. Ketang kalong ka barangkam. Nama ka bakit kalong ka daon beriyo kalong ka bersyukur. Kalong ka ba syukur. Di haba kisnuto ka Bible. Ki misinterpret ka Bible. Haba misinterpret ka Bible. Ki misunderstand ko yun. Iyo play. Nang ta kinilot kisingay bako. For example, if you have enough faith, God must heal you. Kita kaya kay ba? Kapag sa Afrika, Amerika, kami na Amerika, sa Afrika, na Amerika kawan sa India, kapag sa Mekalia. If you have enough faith, God must heal you. Yes, now play. Open kaya. Hindi ka Bible. Kaya promise. Yahweh pawai Kristen berbarabor, beliau yang kasi berkiahan yang percaya minta on this side of heaven. Bible never promised. Kagipun gino persangban invent, don't invent promises, pada invent yang promise, yang singular, ibo play, ukhlem, keren. Don't invent. Bagi beliau. Invent baik jika aku pilih saya promises kenapa manipulir jadi beliau. So the main problem kena je. Bagi tinggal bakal akan je. Kamdeng tang na bagi ay yang jebak ibu bakal. The main problem kalau kita ay yang ingin beliau bakal. Repeat biasa isi. The main problem with false teaching is kamdeng tang bagi ay yang wrong answer. Hindi ay siya kapatid yung wrong God. You play yung scripture. You play yung imagination ka yung ki. You play yung kaniyam ka yung ki. You play
Jom kaktin ka jom boleh. Ay kena wajan ni aja stop lagi. Nanya ka ni sisi penyang te Krishna. Pasal yang mesti dia. Utiap ba ngam ngalong ngam nget ya ka speaking in tongues. Dia. Ayah ngom ka soka dia. Oh yang ki kiu hampo kali. Ada yang akan berkata, dan he takes to the steps. Apostol, nget mo gini. Nget je ka bor ka jom boleh. Nak ka teks. Nga sambut ang ala dengan ang tayo di. Kani ka teks ka bor ka boleh ka krani ka speaking in tongues ka krani ka jengdipan sa ka kisikor ha. Mi na kali apa dekat ke kisikor ala. Balapit ang kapapala ka katingin. Yes, I believe in the tongue of the Bible, not in the tongue of what you have seen in the churches. Katakap ni mga namarog, katakap ni mga nagsarong, katakap ni mga naisiki. You just want the Bible, hindi ka lang kung takahigay kung ta, nahamay kaya ka mga Bible. Kung ang laban in Ben, you can know ano kasi kaya halaka din sa mga ito na. So kulay ni mga ngayong ko ba, ba yung jawab, iwan raya ka din ka perkatso pintuloy. O lapasan pa, kapan siya ayulan ni. Ya gabor ka mo may, kung Jesus ka niya, kaya sana sikap kren sa pangkat, kren sa pangkat, ya kaya jimmy pa. Kimnek, ya ka jimpa. Kata ni, ka problem. Dia kumta, hawai ka scripture la twist. Kumta ya ka karakter ka jomble twist. Ya ka jingula ka jomble twist. Ya ka jingtu ka jomble ru kumta la twist. Hawangi twist. Ya kai bagla, ya ka tin ka jomble. Pero ka ba akusan, dia bakal kena. Kendian itu gigi baru. Kendian kita gigi bro, kalau bakal keran, kita fakta maafusan. Uji suang kau ni, uji suang ni, kau kau, uji kai, ya kisah tu sih kepada ibu kerja mipan, kau ni, nama haba tin mipan nak ibayau, kimnya song korem, lemni pun song korem, ya ki hendrai kilong kau ki angel, habne, kita kena bagi haba nak bapa kecengi. Uji suang ni keren ya dan jinipan apa jo kisah mesti. Baru keren ya ki ulah keren lupa aja panggil ke jinipan ke jemu. Hakal nang berperang. Kekas bola markas ke dekat ke balai gue. Jika ni kami nak marbang isarong, ni nak marbang isi, ni nak marbang isyun. Likewise bapi yang ala bangai. Kecilong tak bangin honest. Jika ketiin ke jemu balai. Perang ke dekat ke balai gue. Kada kan ka balay huwag. Kaong gumde. Ngan puli. Jisuwi ako ito siyang gani. Tiwas nak manikay hindi ba kadayo kuno brio. Bansya sibun kiegiro. Bangan kantay na kitaman basan. Bagirang do. Bagitang do. Bagpakan peniyak ro. Bahading lais ni. Ayo. On mipat. Hakal nang mga kanday. Kada kan ka balay huwag. Uwang gumde. Nama ulahi kami kesedaran juga. Walau lagi masa IT no yo kuno beriu, hati tinggi beriu. Bagian pendiam yo, dia bawa pendiam. Dia bawa pendiam. Un samipan lagi. Ayo balai sini. Hakal nang tu masih bau. Kita kalau balai besar, kalau balai sini Ukraina kita cepat cepang itu dia. Balai besar. Kita kini ada benjo, bagian bentiu yo, bagian sempat yo. Bahkan pendiam no yo hendrai yang kabalai ni on mipat. Nama Chris pula mipat iru ke mipat ang upo. Ada ingin maka jengim Krista ke kontok tangan ni upo long pilok kiba kordin na kiba kordin tampong ka Bible kita pek cerita. Bahkan nong kalau kanang wong dulu kemarusan. Kanton ke jeng mipat lagi kontok kemarusan. Kita akan bersih itu kasih kipan, kaya fair, nak kena bersih. Fair bak lepas, nak kena bersih kaya bagi benda. Nangan ni mangahi, anu keladur, kemudian kau mengalau, ada lipat kalau kau ni. Nganting sai, kalau kau bukan orang kabar, ngan em sih di bawah cekol. But, apostol Yohanes penjemaah yang ini ada kita cipet bau, kalau bahas gue, kalau kau kabar kau.
Wo ko ni ban ayo I ka panen ka batamai, ban ya khandau ka batama. Nama kata ka panen ka panen kong, kata khandau panen kong kita lekno. Baka duriau kam dan shu. Ka bakadan can you have it? Can you Balik maka panen ka lekno, ka panen ka khandau ka panen kong kan lekno. But hang gospel Marcos, uji so kadan ka jinipa. Ukraine ka yung theology, ka personal eschatology. Kapamon, there will be a resurrection. Kandon kajing ipan. Bana kajing ipan wong kamdo anong don kajing esyong korem pensyong korem. Nama wong kamdo gilong kong iangel. Habang gilong kong iangel kamon in this context kamon ginong procreate, don't procreate ginong syong korem syo. Bagaimana biaksu? Bagaimana now? Kesongkha kesemuan kamlong dan kam hadit jongka jipat tak boleh ke bangsa. Lebat apa? Kimi pan nak ibayam. Kimnya songkorem belum pensongkorem ya ki henrai kilong tu ki angel hapne. Kapun no longer procreate. Habaya songkorem kabon iye yo kon yo sti. Dede. Pada mangilong tu ki angel hapne kapun Kemudian kamsyo ban songkorem, kemudian kamsyo ban nang Yahweh hati. That's it. Bakit lagi dia mesti dibangkitkan? Ilong kong diangel. Hamba na lang kasi ka jawab lagi itu ta. Kasongka saman kamlong kabadan kamsyo ban na ilang iban. Bakit kau kebangat beliau? Hadu kau kebangat beliau? Ujisu, utako lagi sadusi. Halakajong kajaka, halakajong kata kitab na magiging pinapabad brief. Henry Chabang ginong yap. Baan pinipan hindi pimjumuli o underline. Haga kitab mo Moses, kung no ulay na krendaw. Kata kalaman na udang. Nga ulay o Abraham, manulay o Isaac, manulay o Jacob. Apa dia? Ulay o bayap Henry, ulay. Kibaim nama kata pi bakla si kata you are wrong pi bakla si kata mentau takor ini in their own area na kita kabagyong pakinggan nang tahi utakor ini sabaya kali ka doktrin jong kajimipan lakren na kiwegi kita bakal kabarim Nau jauh kenapa kakandai, jauh kenapa kakandai ho, jadi kau kebapan hutan dengan penyu, kesal kebakan riu, kendai lo kan wei, dan dia sekarang amar, kekeren dah kepada ibat kacimipan. Ini uji tu kelab siap nang ni, usiap nak Exodus lain riu, boleh, namarkan dia kitab kebagi satu siang, tanya kini kitab ini, ini kini nang bakin suku pat dekat kajau boleh. Uang kemlo, hanya kau bahkan kau antril. Hato pimju kuliah, tidak kuliah kan nama kiget. Kiget nak kisan kali kita jauh Moses, tidak kuliah kan nama kuliah keranting senodo. Kidon lagi kita hapeng jongki, don lagi ketin hapeng jongki, hendai kipil, lekas senodo, ya kan jinggot basisa ya jongki. The problem kini wrong interpretation. Bentar tim langsung naik down. Ia ke jing bakla ke joki. Uji suruh kumno. Henry Chabang ginong yap pokan menyepat yaki ipip jupuli. Haki kita Moses kumno bau belai. Ula keren nahu. Hakata kalau nang udong. Wa kumno. Oh kumno. Now ubah ublay Abraham, but ublay Isaac, but ublay Jacob. Haka babal parang buong kumno. I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of what? I am. Kung I was. Kagrammar yan kalong kabalang ka. Pili school lang, pimnang grammar to English exam paper. Kadang mag-ipi na mag-English, nag-exam na mag-ipang grammar. Kagrammar kalong kabalang ka. At ublay I was the God of Abraham,
I was the God of Isaac. I was the God of Jacob. Cái chính cái đấy cái trong lấy mà kia cốt nó anh đã kia kia là dòng. If they go, I am the God of Abraham. I am the God of Isaac. I am the God of what? Jacob. In the present tense, come on. What hadith mà kia là dòng? The covenant relationship cái trong lấy mà kia continue. Shadow kia bằng chukun. Hadaw ko bro. Nga! Ubaw play ko Abraham. But to play Isaac. But to play Jacob bro. That dikli. Kababot. Katakan covenantal relationship. Kajingade. Katakan relationship. Kajago play baki. Katakan active but alive. What haba? Kini. Kiri khurau juga cingit, kila lain no mahasiswa tu. Bagi lagi apa mentau? Akan jika rekat ke jauh boleh. Dikatakan deh kamu Yesus kuang, ia kawan om yang kini, bukan kumlur kabar penyo. Umlong boleh kibayam, Henry boleh kibayam. Katakan deh kamu Yesus berkot, kadibit kala close mentang. Umli boleh jangan kibayam. Udah play lagi, jadi main. Orang panggil ni jangan kini jadi kisah baru kita panggil balik siwa jadi kian. Kita baru play kat covenant relationship kat joki. Kalau alive but active baru play, udah play. Joko Abraham, play joko Isaac. Play joko Jacob. Pada kat sini pan, if saya share ini, oh mana? Nang long kumala long people long kumapilang. Oh ingin kapel kita orang kita kapura mu press bani. Ini share untuk ini kita tuai mu jami. Ini dia kat doctrine of annihilation. Masih sih ayat takut dari Yesus. Bang Yesus, wong lagi pim ni nama apa ni? Pim sofu ya ke Bible, pim sofu ya ke bor ke jago boleh ulong ubat don bor, badu gelah, ban lekap do, ban pemipan, yagi nak ceng tiap. Pada yang ni upon, aku ani si bici bagai jago kapalang tiap semenikah kita senosi. No bagi bayar ni batuan jadi kita lek no aswa jadi kita buat mungkin kusai, pincai sembi ki, kisah kau tiap. Bagi turun ke bakado, gimana lek siwa jadi kita mi siwa pada pikir lek, bagi sembi utrahe, apa sahaja nak kita sembi kita nak kulat kau lek. Ungkap cepat kau nak jadi kau buat makadam. Ini apa banyak kami yang pun orang bangat beriu. Kedekat kepada opera, kamu pun udahnya kini kecik kermen, kecik kermen jauh kecik lipat lagi bayar. Ingin lipat, dia pengen. Bagi yang pengen harga kecik lipat, ingin lipat. Katakan ini kekulang, katakan ini kecik kermen, katakan ini yang boleh ulang pulang, katakan ini boleh ulang. Kami yang puas orang bangat beriu. Kedekat kepada beriu. Baca berah kan boleh nak bentar sunyi nak baru. Apa ni lepas kapan ni? Mentaru nama ke jingkermen jokata ke jingkular balabu bagi tak ikpa dah boleh. Abraham Isaac pun Jacob. Nalayan bahon bisa renga. Lepas kapan berah balai on kenkum kibama angin happy. Ada play on pimipan ya. Kibayau. Halo bendri kan jingkermen. Boleh on penipannya kibayau. Katakan covenant promise kita boleh. Coba Abraham, coba Isaac, Jacob. Itu jingker ku. Warna kita cipia priang nak bawa pakai iman kan kita percaya. Henry boleh. Uyang boleh ucoki un bendem. Jika way ke cinggular, berkata ke cinggular ke future resurrection, ka jing bi pan. Adek ni bukan kata orang no. That is not the end for the believer. Kacing yap, kapte kabagut,
jauh bangit nama boleh ginsa mipat ke besti hangapor makayap papokan nasi concentration camp kau no that is not the end for the believer kancing yang kapnai ke bagut ya ubangai badai kini pada bagai anong evi ke bawang yang ibangi kloy ban sastong wana pada kancing kornit apa namanya kancing jenjar apa namanya kancing pang kancing sitong kancing saleben kancing saleko ilawan syak nama kadon kancing kermen baka may tingyaw kapte kabagut ya bangi upolong mo lang kapra ladaw play on pinipat iya gibayaw ublay jisu ang no ublay na kabon ban pinipat yang gibayaw Chris taladi ulayapan ulang pipan ban baro ken Ibalasanya hau ken bipan ong katien kasama play. Ya benar kami kokorin kalau katsan. Kali-kali cipet kod lagi kepo. Kali-kali concluding verse. Kebangin petkot lagi kepo. Banding kokorin katsan. Kau nong kalau kau kakadai. Ini puli berkah lagi kepo. Katsan. Kedekat kau kakadai. Latang lagi kecengim hi. Hilong kiba kerban hau Chris. Hilong kiba kortitam na Ibreu Baro. Enteng na siyong lagi bagay yung subang kani ka perde. Tipsyu kasi gede yung kiba ng Chris kalong ng tipsyu. Namar man bagay ka Bible. Ikaw man ng try. Ikaw man ng try. O Paul wang ka man ng try takpa namar ka ministry dan kwa man siya pati. Otherwise, banton man o kamba man ra ka perde. Enteng lagi bagay ibang ka perde ban babang ban lena mo try at tengah pan kali di bigat sa kalong ng. Nabawa ka parang ka manitong Kibriyo kita behir kaya kacing man mo. Lalu try on mangipat ka kali kata. Lalu masangin try lagi kali ke. Lalu try on nim ju kaperhat ni kata ka yin kasar ka juki. Nim ju berkat ni kata ka jengim ka lalu try on do kan ko kan nim ju kamong ta. Ini kiplan kayu kinle rasa. Ngiplan kinle rasa tayo. Di kam ju kam teli ya ka kacing kali. Ya kacing ban jam motor. Ya kacing lipat, ya kacing syaw kamu. Kadang ka mga barang ka serang, ka barang ka. So kacing kali, kamu ni lang on lipat, on lipat. Namangiti bang on lipat. Kacing kali kalau hamdungin pelun ka kabam cukup kamu. Kadang kacing kali. So the question is not whether you will be raised or not. Kacingkali kau ni lawan pilihan, ni orang pilihan. Kacingkali kau ni hamdo bin belut jaga bom cukup jompi. Hakasni jom kacing. Nama kabar kau? Dan kiban lipat jaga burung. Dan ruk kiban lipat jaga kebanjak burung. Jaga jeng bisa bom cukup jaga boleh kacing bom cukup. So kita lipat. Ni hamdo. Lut ia ka bang jengkot ka jompi. Bible verse, but defend ia kata, kan don ka iman, dengan Daniel. Daniel la keren ia gini. Daniel kanong ka ba? Kanar ma binga. Kedekon ka ba? Gini puli ban nga ka po. Kedekon Bible. Kilong iba somnan ia ka ban puli ban scam. Ia ketin ka jompi. Kanar, kedekon ka ba? Kau kumni. Bagun lagi tak kita siya hakadomen. Kakanda o kinkindik. Kamu kinipan. Kiway siya kajing yung bang sukot. Bagiway pat siya kajing aran. Bang kajing ja burong bang sukot. Kiway siya kajing yung sukot. Jisuang boleh kata-kata kepada kau kita macam pun berkhabar way bagai jauh jauh pun juga ke. Dia kajing yang bang sukot. Dia kajing jauh. Kilo kinipan teman. Siya kajing aran. Bang kajing ja burong bang sukot. But repeat again the gospel Yohanes kalau besar jangan dipegang. The gospel Yohanes kalau besar. Dekat baaru berah, ada dekat ke baaru benda ini boleh. San aru berah, ada aru benda. Aru berah, ada aru benda. What's no good dia gini? Nabagapor kaca. Agak kita baru kita cinta. Kinios nyaw ya kacing bertajo.
Bagi niya mino. Ibla leba bahasa kecikipan kecikip. Kamu besarnya au Chris. Kecikipan kecikip. Hendra kita ni leba man. Kita kita ni ke gospel kecikipan kecikipan ram. Clear. Kamu ya apostle mengebaan usah. Ini pulih dengan khasan. Aku sah. Kedekat dengan khasan. Kau ni. Bangadong kecikirman haulai. Ya kabar kini hero ia kebel nanti. Bahkan salong kecikipan. Kibaya. Kibahok ru. Bat kibahok. Kamu kadang kecikipan. Ini lawan ku cinceli dengan kebaikan. Henry handung in penlut jaga bom jenggot jawi kata kali kecikir ni. Baru Chris dia akan ding bom. Masios abutan stop Henry. Para makai bi jonas aduh bi penlut kau tu kecam. Nanti yang yoba kita nak kecisen. Kan ba anda gilek nak kena percaya ki penlut ke bom tu jawi akan jaga kau ngin simpan tu. Masios long ba Pesan kata God kabas tau Henry ngat puli kau kau tong ini apa juga pun kau tong bude kini kita no tisha kasih kau bab jebol Henry ki bahok syakat jengim bab jebol kita bahok kita akan ki malasania hawas kita akan bagi pop lama no bagaimana priang yang kahok ke jauh Jesus Christ. Kita akan kinorong siya kahima ke jauh play. Parang ini juga ke jingkerben niya ka pasay Deo Christ. Dapat ko lang ang kamaspel. Ulawan pat pinim yakin ng po. Ulahim niya ka jingim ka bacanay. Hindi ko ginapan niya ka ayon ka jauh play. Bagong tayo na rin. Bagong tayo na hawan priang. Niya ka jingim siya ka jauh play. Deo Christ. Ulawan, iya lewat tu. Jika mana jalan, pangkamu yang kata kau hukum kau bagi mereka, bapaun ba yang kata cintam, nak kebentar kita bop. Ulayang mana kata fitnah, ba yang kita bop kejongi, ba yang kata cintam halau jongu. Ulah pipa yang kata ski kebalai yang kata cintam. Bawa beri ukalam pun lagi bop bawa syariah au Chris Marway. Udio priang yang kata cintam, bagian kata cintam bang jongu. Kebangun. Ngilang kampalan banya kacingma. Kacingma bagi pop kanai ka bagi nangkap. Ngilang kampalan banya kacingma bagi pop. Ka bagi nangkap kalong bagi yo priang ya ka hok ublay ling ba jamu Jesus Christ. Manamla penrung akahima ublay klem ka hok ka jamu. Yang ini pun ngau pol yang ini. Agar rumah besar kedekat kama kakendai. San kedekat kama kakendai. Uang kembali, san kagenda. Nalarkan kembali kata kecikbab kamu jauh tahu beriu. Lapelong kita pop kita bagun. Kum taruh. Dan kata kecik kamu kejauh tahu ibat. On pelong kita hok. Ya kita Ukris ulaim. Ya kecikim kebangim lah pada ulang kamu janai kehukum kebangim petken. Ulang kau nak kena kapan bah iki pop jengi. Ulah siapa kan cikdem malah ni. Lebih pada kasih balai. Wei berkelabut. Nagi pop berbasanya au Chris marway. Unio priang ni kan cikma. Unio priang kan hok mulai dah Chris. Banya kan cikim bang juga. Kita kampalan banya kan cikma. Kita kami kan hok. Ya kan cik kamu berjenai Chris. Hangi. Kau tahu Jesus, mereka bau yang nak kipok jengi. Hendak ulah ayat kahok, kabagi lengkap makmat jamu boleh. Ulah ayat kahok, kabagi lengkap makmat jamu boleh. Balik ke dalam kabar kamu, nama klaim kahok kajamu Chris, nimdan iyai dengan ni. Bangin rahat smart boleh aku. Ada nimdan kahok Chris. Gaya ilong kibarem, bat gaya ilong kibapo kajingkem. Ada kikuah banyak, kibala pediang asmat jauh belai berkut, kahok ukris kadai kalaisen. Bagi niyo hangga, bagi niyo rung hangga, pada yang dirupol wong, pada niyo pediang, ia kahok. Kapan hong ukris,
ulang kahok ublay siyang kumta akaway kasni sayang akmat yung ublay kadi ka kajipet kot ay kadi kapon kabentang mabuhay kaspa kajinang jing start religion good works kinamlata pa niya tingin nitamu Chris kajing suspa jamu berkahok kajamu mulai daun wanong pade yang kajang kadadun kung isadusi hagong lagi pop sa pigas ni ngayon Christmas sana na ngayon Christmas malamipan utakin wala job yung kajang yap wow yung kajang yung pop jagod sabaro kan kita even one show da kajang yan bakit pikod yung alas kakway abusan kular kabaw try woman ay sabaro kan kita even one Bansyanya how yung alas kakway kadekat kamaafusan kaong kumni tong inya puli bat ka hagan ni gupo kaong kumni uji sulong haka ngalong kata kajimipan bat kata kajimim utaw bangai haka lau layak un yoy kadi ka kular omtang yaw Lazarus ini kadur kau bani sejakai palat banyak kayak kebajayo Lazarus kiba yap hau kes kin sami pan kadong kajigipan utau balai job i kadip tap wai kata kajigim bang jukun sabaro ken kita buan syau da kajigin go bagai kaga launya on iyoy Shua makan tuai kadang-kadang solemn warning yang ngah jadi ginam tangkam syu pada tati ni kajikipat nitip ban bipa tabang abu kajikili shadow pit belun ya kabam jukot kajong ano ba sisi shadow pit belun ya kabam jukot kajong kalau sah bau bahok umipan bau problem no kita ini pak shadow means spend yang kita nanti jadi katakan dia kapag kampal Tapi sungguh lipat syariah au justru ke po. One show. Syariah. Om dia tak urma di pop jumpa. Ai ke hok ko lang kamay. Magkatakan niya entrance sa bedroom. Walang pria ng sapat. Alam ko ta. Orang don. Dangaway ka dinti. Dangaway kama. So kadang wala panim niya gigay pagi yay kalamot na kipop niya siya pagi yay ngek yaw but giyayan ha kalanti ano kasi sing kadang pangilamang ni si panim kada bagi yay kalamot na kipop ka siya yes siya niya Chris but giyayan ha kalanti ka siya nó thọ sẽ cái những người cũng được nhiễm tê như người ta cũng hay đến đó là mà cái điểm như ốp đầu sân bài cũng sẽ được sân bài cũng đâu cũng sẽ lấy unang penjot ya cái ai kabalastan để đi một chiếc xe cũng đâu lấy kata cái berthei ulai itu lo jauh khôn là khamar we có đây hút cho children yo ya cái chiếc Kau bayar you yang behar kita kerja ni komentar.